Arlot pes enong TikTok. Edan, kadi ajik pacolok-colok jeung aing. Alah, wan colok babuk colok. Santai heula seutik maneh. Tah, colok Petri, colok Hakan. Gok. Gok. Ajik banyak gaya banget cok perasaan set kepret. Colok Petri, colok. Ajik Hakan. Gok. Kadi ajik ku aing dikepret colok. Babuk colok, gelo. Gok. Budak saha aja kata budak saha. Colok, Petri colok, babuk colok, gelo, budak saha maneh so asik banget. Dijadikan perkedel ku aing maneh. Santai aing OTW. Bagok, ajik lauk cupang, si Septian ku aing kepret colok. Set colok, babuk colok, gelo. Lancelot is back, cok. The king of the real of the Lancelot is back, gelo. Bebel dagan kieu. Kadi aja hiji ku aing paehan ye. Hah? Colok, Petri colok, babuk colok. Colok. Lauk cupang jangan so asik. Paehan teh hiji tusuk. Mantap. Aya aing. Tongsian cicing. Kepret colok, babuk colok. Colok leos. Bagong colok leos. Edan. Colok itu colok wae. Colok. Babuk colok. Hakan. Set. Kepret colok. Colok leles. Aja dan jerobes. Oke, urang make taktik ieu, taktik haram. Set, colok Petri, colok kepret, colok. Gelo las. Gung, lauk cupang ti mana jolna? Edan di ulti aing. Burung santai, colok, babuk colok. Colok ku aing. Kata dia tengelan, tengel. Colok, babuk, Hakan tajurig. Lebih baik suren, cok. Bisi dijadikan perkedel bagong cooking of the Arlot of the XP. Arlot pes prat prot. Kadio mana dicolok, babuk colok. Gelo. Colok, ajig. Pengen mana colok Petri. Santai seutik colok. Hati-hati babuk colok. Gelo. Lancelot is back, cok. Gok. Tingali eta si prat prot ajig banyak gaya banget mana beruk. Kadio mana dikepret. Colok, babuk colok. Kasih ini mana sih ya? Epic. Jangan banyak gaya, cok. Epic gak sopan, colok Petri, colok. Babuk, colok. Gelo. Buat abang-abang imo, cok. Mumpung kita masih di epic semuanya sok login. Hayang dibantai ku aing maneh. Mending kene AFK sepat prot daripada ku aing dikepret deui mah. Dikepret, colok Petri, colok, babuk, colok. Gelo. Dimigna broken banget, cok perasaan. Gok. Sini mana Julianto dicolok ku aing. Kadio mana? Ajik, weh, kepret colok, babuk colok. Pae hiji, kadi itu ajik Septian, ajik si Septian peliker colok. Ajik langsung pae eta hiji di, jang aing, cicing. Babuk colok. Wajik triple kill ajik. Arlot menggila season ayeuna. Aing OTW tong sieun colok, babuk colok, Petri colok. Ajik si Septian pae eta colok. Kepret colok, hati-hati, set, babuk colok, langsung tepar ajig seorang tank ketika paeh cooking Arlot, cok. Set, naik damri, mantap, set, colok, dikepret, langsung paeh. Babuk colok, ajig Lancelot, cok. Wah, ditubruk, ditusuk Petri, tusuk, mending kene suren, ajig ayana kene. Gas, maju, colok, babuk, colok, gelo, ajig. Nebeturet aing. Ajig. Untung tepae. Untung aing turunan Prabu Siliwangi, cok tepae. Izin Arlot mode dairen, cok. Tingalikeun heueuh. Dicolok ku aing. Ajig dibabuk, dicolok Petri, colok. Paehan euy. Joy colok, paeh. Mantap. Jangan terlalu petang-tang-peteng-teng meneh teh. Dicolok, dibabuk, dicolok, dikepret, colok. Paehan euy. Colok hiji di. Ajig flicker. Halah Ruby, jangan sok keras kamu teh Ruby, dicolok, dibabuk, dicolok, santai. Orang kepret, dikepret, colok, Petri, colok, nice. Mahal cok. Alah eta siling ku aing diudag colok, babuk colok, mantap. Cicing, aing monteg, santai. Kepret, colok, Petri, colok, babuk colok, mahal gelo Arlot mode dairen nih bos, senggol dong. Definisi ciduk muncrat, cok. Tinggalikeun, dicolok, gelo. Bagong, ragem kieu, gelo. Santai dulu gak sih maneh banteng.
balik banteng, alah banteng aing pae. Kela euy kela. Momen tah colok di haji bagong aing di all in babuk colok kepret. Colok mahal. Colok balik haji cok. Hati-hati. Tong sok peteng gitu cow bagong. Gelo ragem kieu santai weuy santai. Bagong gelo. Bagong 20 orang cow ngageng Arlot. What the hell man? Tempolan serlot set colok Petri colok kepret colok what the hell man gelo eta damage kela cicing ku aing udah babuk anjing multi cok mahal colok mantap gelo Arlot damage jurig cok Arlot damage jurig real eta mah aing OTW colok di kepret dicolok di Petri colok mantap pae 1 gelo si cow alah colok ke Ruby mahal pae 2 mana gelo Moskop Erlan di bawah cok Moskop Erlan di babuk di tengel mahal jangan so peteng cok colok babuk colok gelo damage jurig cok Arlot PSB emas kadieu aji ku aing mari bi emas babuk colok aji balik lah gelo rada seukeut budak gelo sia anjing bi emas dikepret dicolok bak anjing teu nyahoan aing bisa sing gelo duta sing teh dilawan what the hell man gak ada yang bisa ngalahin King XP cok si eta kalau kabalik deui geus pae sekali geus suren cek aing mah da anjing teh ku aing tempokeun mah ku aing sia colok ku aing dikepret colok Petri gak ada harga dirina XP kepaeh naon paeh ku Petri gak ada harga dirina beduel santai hai jeung aing sayang ya baby sok set mantap colok Petri colok kepret mahal mata pakai mantap eta mata colok keras what the hell man sok maneh kardun udag aing conge udag aya aing colok babuk colok Petri colok mahal what the hell man gak ada cek aing ge cok gak ada counter Arlot cok dibantai abis ku aing kabeh dibantai jadikeun ayam ku aing kabeh oke tungguan warna set tusuk Petri tusuk babuk aji kepret tusuk kadieu mah Plik naon Mia tosok so asik Mia geli coba aing hang nempo aji glor bagong madara Rikudo cok kitu geuning goreng patut what the hell man muntun keren lah ya kemajuan he sok kadieu maneh colok aing babuk colok di kepret hero baru is coming cok yang bernama Septian tutor Septian cek aing heuh bere balong babetan lah sakadio mana sia Septian babetan pae mantap set gok ngeus urang warkeun deui lah aja kagok ting biar aku hero baru tidak ada damage bere balong ada si cow babetan hati-hati eta si Mia wah di baledog set babetan anjing langsung tersoton gok hari-hari aya Bennett aji aing paeh mal ku Bennett ya kira-kirana santai coba aduh babetan paehan tik deui pliker babetan aji paeh di babetan co si Bennett gok aing tengor mantap bere balong babetan aji langsung rata gara-gara aya aing edan santai aing OTW alah Bennett cok tolong anjing di Petri kela tulungan tamus kela tengor anjing ketika pae teroutplay cok gok Septian cok datang santai heula set tengor bere balong babetan langsung pae rata anjing ku si Alpha di KSKB balik Hanabi balik bere balong ku aing babetan anjing hati-hati tengor mantap babetan ajik di KS ajik Alpha tukang KS jurig kalem aya kita tamus mantap set bere balong babetan mantap langsung turu ya elah dede jangan pernah berani lawan Septian cok ajik eling babetan pae edan gok Dora Tompel is back cok gelo serut benter ke 2000 watt gelo meledak itu ayam gok kadieu mah jip Kimi let's go bagok cok
burung sia seret kali 2000 watt anjing pae sejurig. Ya elah dek tidur yam jangan pernah petang-tang peteng-teng di depan King Arlot set 2000 watt bagong meledak gok set ngajedog dina rumput seret 2000 watt beledag mantap ajig langsung gosong set besi ketek mahal ajig paeduan anakku aing cok Queen Dora dilawan ajig sia set cerut leketek beletak ajig triple kill. What the hell man? Ayam mending tidur aja ayam lebih baik main POW daripada main ML di gua gabi kukin Dora cok. Dora tompel kayak balik lah aing udarahan ajig si Aldo cok tolong hayo buru ajig Johnson aing bagong pani cok ajig set 2000 watt beledak bagong turu dek ayam mending kena suren ayam santai ku aing diratakeun kabeh bagong si Aldos cok anjing cek aing ge si Aldos ka aing cok tolong zat seret kali 2000 watt anjing ku aing si Aldos tosok sok beragaya Aldos ku aing tadi amaterasu maneh ka dieu kabehan anjing aya aing anjing si cow set leketek mantap gok sok pajukeun kenai aing belah tukang cicing bagong ku aing seret kali 2000 watt paeh dong mantap Dora emang hero epic tapi Dora mematikan cok gelo Dora tompel is back cok what the hell man tinggalikeun aing ya tempo pani seret leketek anjing what the poop man menya itu pani eleh ku Dora haling definisi ciduk menciduk cok seret bentar kali 2000 watt anjing tepai gelo nanaonan anjing kadieu anjing Joyce ya mantap seret bentar kali 2000 watt mahal gelo geus suren sare Joy anjing ngerakeun tah sekali combo ku aing langsung mewek tah anjing seret bentar kali gope beuh stick di mahal anjing cek aing kesuren ya elah dede ke tungan musuhna ka dieu aja anjing nyamperkeun gelo sia Joy gelo seureud bentar anjing naon eta licik alah gelo tulung aing tulung bagong hakan bagong kejar Johet terus kejar tika turet tika abes angguran ka itu udah rese anjing Aurora saha Noparia ku aing maneh di seureud bentar kali gope anjing langsung paeh cok jangan so asik maneh Joy anjing bau kelek kadieu anjing gua nih mah skill 2 set anjing bagong teh kadieu dek sini wari mah sini cupu anjing berani rageman anjing wah bagong teh kok aing sih bantai hiji dah seureud leketek paeh ku aing satu santai kalah anjing bagong sieun aing si Lukas eta si Lukman hati-hati aing bagong Joy sing aling banget tuanian bagong trauma ku aing seureud leketek mahal kadieu sia anjing Noparia ku aing diplikat seureud kali 2000 watt mahal banget cicing aing ramal si Benet pasti kadieu geus apal aing geus apal tah seureud kali KWH 2000 watt bagong ketika ngabeledag kitu anjing sia anjing Lukman tah si Pani tah sasan empuk set seureud beledag set bagong tepat anjing Rosgol hero naon aja make Rosgol lemah oh shit man Arlot PS Cici dicolok dikepret colok babuk colok gelo izin mode dairen dong aing Cici heuh aing OTW kamid gelo saha eta colok ku aing ka dieu maneh babuk colok kecoa fix kecoa cok ka dieu Cici ku aing maneh dicolok gelo gelap poek gelap colok dikepret dicolok dibabuk colok Petri set colok gelo oh shit man gok kadio Cici kadio ku aing bade dicolok dikepret colok Petri colok babuk colok KSW kabeh iritel tempo aing monteg set colok kepret anjing meleset banget aing set colok kadio maneh set colok kadio mantap mana Xbox untung ada Xbox cok aku ini
colok babuk colok gelo eta demik Arlot bebelan agan gitu aja siga karbit. Kadio Cici mana colok kepret colok babuk colok. Buat Cici mending kamu main pau aja Cici asli daripada digubaga big cooking Arlot mah. Keluar ajik apal aing apal na jukut keluar tuhnya colok kepret colok Petri colok babuk colok ajik colok Suyono Sujat Miko Paihan colok Paihan mahal eta lo maksud aing teh gok colok babuk colok kadio ajik pliker saha eta si Odet Paihan si Odet. Kejar Odet cok, kejar Xbox pajukeun. Mantap, colok Petri colok kelas. Aku aing dicolok dikepret gelo si Cici pae ku kepret. Gak ada harga dirina bagoy. Eta si kecoa aku aing dikepret colok Petri colok. Nanaonan nyumput na jukut gelo kecoa so asik banget.